Yasinibingelele bafethu sinamukele kuyona YouTube channel yethu le isi-update TV. Mama ungisho la ikhanga kuselenza iphutha qinisekisa ukuthi ulicindezele ibutton libove elibhalwe subscribe. Uphinde press nayo ke-bell kanye naleyo like button bafethu. Angichitha isikhathi ngena shiwo dabeni laphana bafethu. Ungizwe mchunu ke bafethu laphana inkosi yamabhinci ichunu madoda. Liyayivuma laphana ingeza ukuthi ke ikhona ngale eMdletsheni ke bafethu. Konke lokhu kusho ngesikhathi ke ebona ke ubuhle batekisi bafethu esechophile egezile bafethu. Uzani kakhulu ngikudedele nje uzilalelele wena le clip ke bafethu ungizwe ukuthi uthi kutamkhaya la ubonile ukuthi hayi akekho umuntu bengamcinga utekisi lapha besimcinga sonke mfowethu egqoke kahle utekisi emhle angimazi ngempela umkhaya uthibela ukuthi ubalekelani usafuna khona uhambe khwexela izikipa lapha ezingameneli amabhluka wameneli uNkulunkulu wami awucabanga nje ugodo nedobs nalawa ama-jacket ukuthibela ukuthi unganjani angathende ukubhubha lezi ikipa zibampintsha zibanamathela sithi thaca uNkulunkulu wami angimazi ukuthi abosayizi abekho yini thaca zibanakale hey uNkulunkulu wami zibanele ngathi condom thaca hayi amkhaya akavuma nje indaba yokugqoka nendaba yani umuntu angayiphiwanga uphiwa khona ubona unogwaja unogwaja asikhove kodwa ke cha hayi okunyayo khohlwa amanzi asemdletsheni akekho ngakwazi lokho